Cururururut. Widih, 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 widih. Wow, ada tumpukan harta karun teman-teman. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa saja nih? Let's go, kita menggali harta karun yang terpendam. Wow, kakak sudah mempunyai skopnya nih. Let's go, kita menggali harta karun yang terpendam teman-teman. Cururururut. Widih, 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 widih. Wow, ada harta karun Pop It es krim. Mantul. Let's go, kita menggali harta karun yang terpendam. Cururururut. Wadidaw, ada Barbie. Mantul. Let's go, kita menggali harta karun lagi teman-teman. Cururururut. Widih, 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 widih. Wow, ada dinosaurus. Mantul. Let's go, kita menggali harta karun lagi teman-teman. Cururururut. Wadidaw, ada kepala ondel-ondel Betawi. Mantul. Let's go, kita menggali harta karun lagi teman-teman. Cururururut. Wow, kira-kira ada harta karun apa lagi nih? Wow, amazing. Wadidaw, ada pesawat terbang. Mantul. Let's go, kita menggali harta karun lagi teman-teman. Cururururut. Kira-kira ada harta karun apa lagi nih? Ayo kita menggali lagi. Wadidaw, ada kuda Pegasus. Mantul. Let's go, kita mencari harta karun lagi teman-teman. Cururururut. Widih, 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 widih. Wow, ada 4 daun teman-teman. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa saja nih? Let's go, kita buka satu persatu daunnya. Kita buka daun yang pertama nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada badan ondel-ondel tanpa kepala. Mantul. Let's go, kita buka daun yang kedua nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada ondel-ondel pocong bermata 1. Mantul. Let's go, kita buka daun lagi nih. 1, 2, dan 3. Wow, ada bebek. Mantul. Let's go, kita buka daun yang terakhir nih. 1, 2, dan 3. Wow, ada keranjang Barbie teman-teman. Wow, keranjangnya berwarna hijau. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa nih? Ayo kita buka. 1, 2, dan 3. Wow, ada fried chicken. Mantul. Let's go, kita mencari harta karun lagi teman-teman. Cururururut. Widih, 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 widih. Wow, ada 3 keranjang rainbow teman-teman. Ada yang berwarna kuning, merah, dan juga kuning. Let's go, kita buka satu persatu teman-teman. Kita buka keranjang yang berwarna kuning nih. 1, 2, dan 3. Wow, ada mobil polisi. Mantul. Kita buka keranjang yang berwarna merah nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada pesawat helikopter. Mantul. Wow, ini ada keranjang yang terakhir nih. Kita buka. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada motor GP. Mantul. Sampai di sini dulu teman-teman pertualangan kita. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.